Program ni Sisiimuka of course echagumizamu kurugashaha emwe okusesha ishatu twatandika n'icweka echamakuru enyuma hwaho bita Twine Mujurizi umukuru Isaac kizabantu tuganira habyo kwehora sente yoba kwenda kukozesa nkomwema oshemeye kuba notwazuka ebintu ebyo nibiha no etagachi abo kuba turebera abantu babikozere bari abanywani byahindura bakozera abazibu babandi so ntwenda tumanye omukwemererera orukwehora sente haruki abo kuba bashabire ngo basitami ate no bazibanja bemeri abandi mba muri abanywani akusente cyaka message kayindre amuhira ku blacklisting ashayo ebintu bihinduka ababenu basheka ate batandika gamba kubi so ebyo nabiryaho bit meanwhile ebyo nabirugendo mission tubisya ngo ari ishomero rungi erya pride school omurimpi jokwe eryo rutwara umwana wawe kandi sente nizibasika inamba zabo nuzirebaho Mpigi college pride college school omurimpi teresimu emwari yezo izori kureba skuri ugambe nabo wanondo mwanya ubwetamuje kuzatandika mu kwa kabiri rero umwiji wawe basekushomero kwe ahari yeburi kimwe cyo ne michwe academic excellence nebindi all assured so icyo rakore bashire no regress mwejo umwami Isaac uko mwaka twakwakira ndamusyaho abakutureba ubwahati rero tubone kuganira abareba TV West nimba kursi y'umwaka ruhanga simwe abo kuba tabarusya kandi nanye nashemerwa abo koto kugundo murundi Sisiimuka TV West abo kwegereza kwegesa abanya Uganda kandi nekigumiza mu kuteka mamani minjo mu kwegesa abanya Uganda now noreba ni chikuru as we begin ya nkomwaka nko gukutandika ati okumanya the do's and the don'ts chikakuyamba umwe kumanya tatebe natandika ndikwenda kubyehara chimwabizibe by'abanya Uganda bine ijo rwa mukaga I was talking to one of the professors kugamba the state of economy in the country. Yes. And he was like emwe chikwenda abantu baburijo babimanya wamanya ukwihangana byo ruri struggling to meet the needs nkoko rukureba hati no basa kuba no giro tati umwaka ugu nanyenda kuombeka konka kubasika emotoka bamwe tuzine onka mashita gakanga no gisiga oje sasire biro mone bintu koko bigumere yes ihangana ryo ndiye guza kore iki mwenu akagira ati nkoko struggling your product wihanga ryawo hati tukuraba mabinji to meet our needs ni hangana kwere. So ati abantu struggling amunonga we have multiple dates no shanga no banzi boku you buy time. Yes. You know no yiho kuno tekoko nimbega damu chikabe chirunji abantu kuba kumanya some of the things eva kwasa kwa avoiding as we begin the year ngamo ni topic yitu irya kwemererera mu kwehora sente. Yes. Hata abantu bagira ibintu batandikana bamanya as we begin a year maybe as the year ends 2024 ushanga umuntu najya 2024 tekanteganisa mununga nkanta kegireki kuna cegire ndebereho impinduka. Yes. Kandi kirungi umujurizi nkoko wakigamba no kine bizube byawe hatogera nebizube bindi abo kwato nore ko waronda mini zezawe hato nuza no mini zezabandi hata niyo stress tahwire mbwene umuramwa gweri izoba tingwa ndatugutege munonge biragira ngo nganyenda twegesane tumanye ekinshe mire kora ntakemerere kandi tingwa ndakugira ngo otemerera kunganza kwanturunda ecyakwenje kuretera wayemerera nki eco kubanza cyabyona nyenda kubagambira okwemerera umuri nyankore cyuru kumanyisa okwemerera nkimanyisa umubanka ninye nakubire ninkwe senti mbweno bwotazini iroko zo mbanka ningo zo wananga oyeye senti kuzira kuburi ninza kushashura
cyo kumanyisa in actual sense ninye nakubire nizukwa mbweno buntazine ozo mu banka ningo zo wananka kuzuru kuburra ngyashashura niyo simple meaning yo kwemerera mwenu nishoborora egitamu yebirebero yo kugira ngo no kwaraho mbi no kwaraho in fact no wayaraho mbi ori ari 20 miliyoni 20 za banka kana ngo mutawuno Isaac and I committing in case of anything because now I am having this job kungana kubasa kumpo moro no manyisa ngo wanyemerera naye ayikiriza ngo warazita yaziteko in fact aruha abantu abakwita bakote beyiri Isaac ngo kintecho ko kininga abakireta n'amazuma kwemerera turakitinsa nyina tuganire je tutambure mpora mpora hati aho kumanya ngo n'amazuma hati nkeje sha muzuru ko kunyemerera retse koti yasharamu manya muzo kwata barire sente beyirifu nabanza reba nyowe yaranguti nyine ka sente najya tato kuna mukwato gutaraze kuza kumpe sente zindi kwenda naije kuzo wa mujurizi nakwata mujurizi garant kandi nyowe ndu akoro rusorwa rwiye nkimanyisa owazirya no wazemerera twena ntushana in fact harabantu arkwambagira norabazo mu banks bagira ngo omuntu akika kunyaga mutaka tugambire ngo hati mu tugambira umuzamuhero in fact tumugasho gwabari akugambira omugasho gwe wayemerera okaye nozo mu bank obuza bitu nankashashura akakuko yemerere mbabikizwe ko information ko asara yo gumuntu bitu nankana ashashura in fact wana ozo mushara zawe umushare zora abare nayo jibari ujuti nishabira nanka mpaka harihereza roni kandi karaheze rono mu mwenda mwaheze so ikicana ni kugira nkimanyisa ninye nakubire ninkwa sente kunkati tinzine mbweno buntazine zo wa mujurizi zo mu bank iwe heye sente ayizira kuremere ntayina atandikira ni cyecho niyo yana namazuma in fact no mu banks no ujya ngo tukushoma nahara akantu nikagera umunyankore kankashobora nikagera umwema najunanuzubwa kushashura sente ezayeguzubwa namagoba gazo gona hamwe n'enshoza yonera yo mukubanza sentezi kurukitwara sente naremwa kushashura urumbwire bwazo nice kikakwanka manyisa ka simple meaning umunyankore kanka garuke mu mutakajya ngo ubu nico umwema najunanuzubwa kushashura sente ezayeguzubwa namagoba gazo gona hamwe n'enshoza yonera yo mukubanza sentezo kurukitwara sente narimo kushashura urumbwire bwazo oti orahira oteka now hatwari ho mwenu shitkoriki aha hatkore kinje kinani cyakindesere cyaka nandesere mbaze y'urbayida abataka kigiremo nabakigire hati waza kwemerera umuntu wa sente yinebuze byose mekwebuza umutima gwawe ekibuzo cyo kubanza ni kibuza kurunabanzine ogwo muntu naninza umuhora kandi kore norangu wabo zine to kubasa kuzumuhora amazuma garugota mwemerera ati mweni yete kumucisha esente kurunabanzine ari kuzenda ari nyo naninza umuhora kora ashange ngo noza umuhora ogwo muntu mwemerere kine nshonga mureke tumure ukaci Isaac yatandika ngo kunabireba okuharanisha twagafutanga kutina bokuba ninza kujunaniza bakushashura sente namagoba gazo gona nenshohoza yonera abe mu kubanza sentezi reka tumure ukaci tugaruka program y'Agent Sisiimuka tugenda mu misho program nitujeta ya Sisiimuka of course atiwe bino mwa Asaasira Isaac uyo no gamba byo kwemerera iyo kwakubura yiwe zigezawe ogno mureba mu kintu cyo kujangoka mu hasente zawe kokwe eco ne kibuzo cyo kubanza ekibuza haro kinde cyo rwancu kurataho manya waheza mano rebuze buzo byingi kunakwandinye nkazima
kandi cyakabiri nkibuza eze sente kuyakuzinyaga zikanyeho murayifu eyindi mu ninganza basa kundeka naba ninyenza umuhiri nkimanyisa ngwiwe wotaka kwatahoga nka miliyoni kandi nkushangano yemerera miliyoni 5 konka hari sente zo kwemerera kumutwe konkezi zikunyaha mu status yindu yabunyaga ni yanyaga nimba software of course nizitobesa konga zikunyaha mu status yindu hati tutuja ngo batemerera konka ari sente zo kwemerera ukamanya konkezi na nyamutuma naye ninchimanya ahizira amuremere hati nora abantu bine trust kandi trust ejejeringire tokumanya kiryo misho yo nono reba umuntu arari ine stable business izi kunka tokumanya kiryo misho hati nora araka kwakuruzo ko mwema ko futekamo ninjana yo government ne kimangu yakumane guze bintu baguze bintu by'abantu munonga abantu nobura kuza so nkimanyisa ngo batakabiye kubiguza iwe wenga ncugura banka wo ine mesente banka ne ikirizwa kushara kazitwara account yabo itakushaberersa so kitwegesa kugira ngo ebuzo bibiri byo kubanza kunakubandinye nkazima kuna benzi kandi abakora bazino tatigeza kuza kumwemerera kwate sente uzumuhore aho kandi ushobora kujya kuzigerata kuzigaruza icyo nicyo kubanza icya kabiri eze sente kuyakuzinyaga ninga kunakwanza umuhira kazinyaga nizinyo mu status yindi munzi inteko mu ndijo ninga nimbasa kutoba konkamente yininga status yinyine icyo nicyo buzo cya kabiri akacho no kucyumanya then hato cirgahebe buzo birwaiza kuyebuza ukora decision haze cyo kuturema no gamba mazum akano wasa kugira uti mujurizi nimbasa kwemera ukari sente zinta kwemerera nyo zinta kakwata hoga so kunenta kazikwata hoga kimanyisa ninkande by the way na nekibuzo umuntu no gumizamu iwe yabuze iwe kwa kushabo mbanke sente mbazukwa kora shange umbanka batakubasa kuzukwa hato cyumwe muto yine rusabwo kuzemerera mwene China kunshangisa necyo kugira ngo abo banke ziturumu ngo ni account but you know that you know serious when account narabo sente butyo buke you know kunkaro gushaka kwe banke tabaza kumpa sente iyo ningemerera muntu ndisho nyo hate cyo nacyo naci habi wagamba banke gite kumanya kugira ngo Isaac waterese umwaje tunyenda miliyoni 2 nibajyanga ukareja turebe risoke ati ningemerera muntu ndisho nushanga umuntu ayo nayiguza account kwemerera ndisho toine account yayigura account ayigura account araba kutugire kituga umuntu akushanga waheru atayebema akujata ninkwamwe cyetano nonyemerera abantu kandi nakwemerera ko cyetano anakira ngo erizoba kunkancha kare hagere cyabaho nubwo kumanye cyuru kumanyisa so katuje ngo wazikoze rezo mistakes fine twajya ngo hatujya kujya kutitera kunkantugira kora wazikoze erizoba iwe nkomurebe wa TV West no murimo gwawo kugendo kazo mbanks zone zo yemerire mu abantu ukatandika kubuza umwandijo ora shange atanafutwaza mukubi hatobe ni wabana runzo ofisa we urgo mutahire nankani manye no manyaka kwemerera na kwesiga mbene hati nesha yo kushashuro obe ni wanza kubanza even ba runzo officers batakagireyo abo kwatu nore kizibo kiri mu kwemereraho ncumi yo banka yane assessing omuntu nereba capacity yeye nereba ubwo muntu kurugiro kutwumura na wasa kushashura konga character ubwiro bw'ingene nemanyu mwema arabanta bine sente wana cyurere tubihuza baruho naturally no hura manya tubashashuza tubashashuza no shanga mu community ati no shanga mu community nkejo cyo kuturi mu vision group oyine kizibu cy'emitware 5 kongo terro wa kampa nchinchi manyisaki ababa hano shanga bakucengera 5 no wasuta juma so nchimanyisa wanoza iyo koro watina kumhe 5 utamwemerera hato muntu noza watina kumhe emitware 5 jero utaname emitware 5 yanje katarajingaruze atkweto mbanka umwemerera miliyoni 5 hato tokore ngoro chikine yabarugamo atoro chikine yarwo iyo koro takubasa korogo munde senti nakweshengereza
utamwemerera kandi kora nora konga ko jengu nazine naninza kuzumuha ino muntu akana togisa yiteka ryo kuguza sente abantu mwene ya akajya nkorwa no guza munywani wa wor sente o making sure nguno bara chance yo kurukunyaga kano marangu nabasa kunyaga sente zo utakufera kwekiri abo kuba ejo ujya muyazi hotora numugisha kugira natujya iyo mutwara yagaruza sente zawe ezo muhire mbweno sima abo kuba nkimanyi yachikora nko kwarwena ati twakora ndagano twagera umuntu yakugaruza ejo niyo trust mbweni yo cyebuze ko noza kumwemerera kunga ko je nguninye nanzi naheze sente naninza kuzaha Mujurizi korashange ko otakubasa kuzuma otagumiza mukemerera umwe nawe arkwemerera kujya atweke mparana kunge mparana ejo neije zo mbwire bwo misho munonga ogishangayo abo kwanje cy'wana ogamba urufutandika hati ino muntu omuntu kumanya umutawuno ine akaro munywani wanje kana antebeza akaro relocatinga business akayine business mu street emwe yaje relocatinga in fact akaguza nenju yakayine nenju katete yabura yagenda hati kunamugurira mbuza ashi business zikangira yanje atinkemero umuntu mu banka nti hati batanga kuno uri akambuka yaza kata yayegendera hatati nareba benda kunkoma najanto wayi umwakugera bankome kanyiho business yanje nanyimbuzeho address atwonga kaferwa byinja bakuba ba customers banje bakagenda ebyanje byone mbise byagizere bita ebyahwiro so kore no reba atato gwenje bayisa karugo status yazo mundisho mwe kore no ranga eze sentence basa kuyo mu status zukuteka mundisho kandi embi toshike kuzemerera hatinyenda nkubuze recha Isaac who should be umuntu asheme noha ushene kwemerera ahubwo abantu already nguko wakigamba ntubantu bamanya hati niyo nukire ushene kwemerera wo kumanya kandi utakumanya watandikira but we have seen people asking the first question in account omnanka atandikira wao yes iwajote ekikumanyisa ngo yana ronda bina account yakubona noba kutandikira arogira account oku ote kare orinkai mwene ono shutaro shuwa ngoza kurasa wecho hati kujigamba azo mwera wacu buzabuza no mangu umuntu waza kwemerera in fact okay no informing n'aba family yawe abo ko kizu cyo korana ko informing na cyo nicyo no boryaho ohura ngo bamuyora bamukoma atuko mukazi takumanya Mujurizi akanyemerera kiyaba ryaho yaho ngo bamuyora Mujurizi arukuri mu cumi hata ije kubuza shumushija wanje bamukomera ki so mbweno umuntu ashemeye kwemerera nugo ashemeye kuciteka teka nanka karaftere atiwe atkananisha ngo nyemerere aha korera jango nyemerera hata ndiye buza binani jango umuntu ashemeye kwebuza kurunaba nzine naninza kuzuma mbweno umuntu azine nimbasa kuzuma cya kabiri eze sente kuya kuzinyaga baba ninye bajya mushashenzo basa kunyo mu status zinte mwezi nyo positive zinte ko mu negative ninga nibasa kurwo positive at least ngumaro zero kungante ingene then haro on the other hand kongana bo maguza ku riskinga kuza kutanga kutengenera bitiro mu kutengenera ngana yemerire why should I begin to so maguza ku riskinga antyo abwenye ntakurera hati echante cyo kwemerera yo kayenze ngo nakwanzine ninzuma yes uzo nazuma nazinsha ukatisha Isaac nakuja ntinguzo mutwaro muza kureba imtwaro yawe kumwe no munshaho yezo ine issues ukujuto mutwaro go atora mutwaro yataguresire I will know nga mutwaro tiyagumpa but you will not starve banywana bo bakakureba huireho ngwaho uko kampo mutwaro kashima yare and the other hand arako atazine naruja tinzine tinkuzubase capacity kunkani mbasa kwara humbera abwe atejo na nyenda tugize major status nico kwara at for example nkanyo kwiwe akanimpa no muntu akusinge kukunda to some extent so when asa kujya tinzine
kongo mwana wanje no bako bankomere ndi omuchome kandi tinka regulating hata na cyo nyenda tukizima arakuja ogo muntu kurucaba kige kindi kintu kiri kukiraha nimbasa kumwararaho mbiri nabaho baro aricyo sacrifice in life hat for example ejesha haba bakomire nkamutabano wawe ngwayiriye sente tikushana n'umuntu utakumanya ngo mukomire so harimo kwarombera rwo kujoti na kurunabanzini abakacha man no kuja kurunabanzini nanizmu hato redo kwe no kwaraho mbiri so kandi sente na yazinyaga kimanyisa na yazinyaga bakankoma ninga kagere byanje binaferwa tinda yefuze echo on the other hand nacho nichukura mbwenu ko kwaraho mbiri okuwana umanyisa ahabwa ku nacho ncheta rene chindi in fact omuntu osheme kuringurizo agreement yeyi kare yashabe myaka ebiri oyino guma no checking empaka emyaka ebiri hwire kongo muntu nashabe myaka ebiri omuntu wachimuterera ngwaza nankakanyaga aburo mwaka tashina nkana wachibayo kashina nkachibayo kandi kanchi chuwayemerire abikiruza abamwe bakosa biburi no shane information mukaga futandikira bwo kubanza kuza kumugwa kashatu ngukoshanga wagwira omutego wayemerire omunyamahanga urya twazo tumwana wanje ngo mukwata amaguru ninki nkimanyisa ngo masizeye yo biburi najya ngukoshanga wagwira omutego so hati twine abagwira omutego nawe abagwira omutego tukoreki nje kigwera tukoreki cyo kubanza ngo futwagamba ngo ino kumukwata amaguru obanzo zo mbanka kora zo mbanka washanga omushahana shashuraje hatiwe sharo yongezemo in fact no na wana okora prayers kurigire dini yone yorumu hatiwe bene omushabiro tukunka ruhango muhwero go mutagumize mashashuraje aheze ubwo narukushashuraje ora shanga rukushashura kubi hatiwe tanke cyabo twara ukazo family yiva muntu kugenda mu kumanya family yi urukumanya kugira ngo nakwataha nayija kushasha nkai natama yo kugira ngo akwate nawo kushasha so ariho umuntu nomubwa kwa yemerera umuntu baka banke kimuterese muri akakwate sima akafuterera mujurizi konyagire banka habireho ki ukatanduka umutuma kutera ukamanya togo umuntu nampeza kurigirira byo nebitugizireta ebiturabiri so omwema osheme kwa ntabwe no manyo kwa kugiye cyabo ni nkwatanka yari kushasha so kora shange omuntu yatandikire kushashura kubi ariyo meza abiri ariyo meza ashatu nkimanyisa ngo agekera are utayireka re family yeyi ubashumu mwina mushoborekane nanka kakwemerera mpapurani yiturashashureki esintezi iwe kora abo ryo ko humwiro tegerize ngo banke byakutera dere kugambire ngo nanka kanyaga hati yo to kumanye cyo wayemerire aho kukemerera kugera no junano zuba kushashura sente za yeguzo mbwe nizo barumu urya shashura nanyenzere tumanye norebe ibintu byone ni bingi ni bikuru kandi how do I say no how do you say no Uija Isaac wahika otunyenda milioni 15 cyangwa maybe for reasons ABCD 1 nkemerera umuntu haritwa abantu rwo karenjo kantutine mye tingwenda garuko mukina bigire o capacity yawe yo naji doubting yo kujya mu miliyoni 2 manya umwe na sente umbuze cyabuza korora nabuzabuza nuko kiri nzukoze kutasiyo mukazo wa kabiri bagengo mushaka shwera so finally how do I say no okay hati ninchira kwegesa abantu ngu amazima ga hati nagacero kufa kwa nchakari omuntu no mushobora ida kwangiriza omakuja mangane tomoro hati ko kujuje kundayo utazanye ndo nyemerere nimba nyino kumanye ibintu ibi esente nzingahi noza kuzukoze sachi noza kuzihahi kandi nyowe bire buzo byanje biro nimba nayeburuze koje ngo ninye nabanzine naniza kuzukwa mbwenu aro kushanga omwe sente ziyashaba yuto kuzuwaza no mugambira ajya mazumo hati nyowe amazima garugotinga kwataga miliyoni yanje hati yono nakwemerere miliyoni 30 kandi
tukugira ngo ense furata ahubwo ino kuchimwegesa ense ndicho kurebera inenshozi ruhanga kujihanga ensi erumenshozi erumu bushuma so nkimanyisa iyo muntu wo kureba ari je rizoba nchakarene basa kwesaba so mugambere jamazu nyoru munywani wanje ko je wano ndenge sente zo kukyanka miliyoni imwe y'indushuwa nimbasa kwemerera kungate nayanga kureka esente ezuwasha tinkuzubasa ogwe no muntu ari kureba sente cya kabiri hariho umuntu ari kubuzabuza nkeri wana ugamba ino mugambira je munywani wanje no mangu tukundana kunkambwene echo kwemerera nyoti nikirzangana nacho ahabwa problem zita ubwo muntu ko kumushobora najya kwanga hati nabo mwe muya muno mukago mubi konka kiza kwa cya kusevinga abo kwahine obwire bwo rugera ngo kantine kugira ngo tumente iningo mukago izo barabara tware byawe ahabwe nabwe tumukago mu muri abanywanyi so say no kushobora umuntu ahabwa cyo wayanga kandi reasons zinizihezu wam so no yanga mu rutandikaho wakujyatana ko ina account mu centenary ate kizu cy'abantu no kugira umubiyo tinyoti nyina ya account ningomwe atisa naba banks narufitisa na banks mwe karije muje mutinkorfanga kumwemerera omuntu agitwara akikaba muje ngutakorfanga kumwemerera ngo numanya umu banking sector na haro alternatives umuntu retse atembaza nkumbakuru nanka nakiko kwife maybe banjera ngo abaronzi tubakweto kwemerera mbwene hati nyokana nyango go muntu ashimye kunyemerera ati kura mbakuru retse katuje ngo barinka chief of operations iyo bayerenka general manager ninga yariki ajata checking system atomuntu nyoni ndana agirata nakwemera kibanza nkaraka koriyo kayanga mbwene umwe ufitegereza ngo zo mu risk ejo hati gambera kari umuntu amazu akabuko byo nubukira kwanga no muntu nagira atimwa kubarije muje mutinkwemera ati zo mu office natari umuntu ashanga mu ndijo aho ndijo to umuntu nagirata nakorfying hati kumbiro mukonka namazima kugira ngo gagambwe umushobore reason zabo aje tajota tamumere we bari mnonga Isaac atuturagarutse ene okwemerera manyo kwanje kwaranda arono kwa polisi bakamukoma nabona okurugayo nakwe no kwemerera haza nabona asa kurugayo toro aza nchonisa wa mwarra okarombire nasho nchenda kushana neki you just guaranteeing security no jumanya no tayona za national IDs byona mutacheza meburutu kwekiri katumura kandi kace biti shomero numwe ryonka Pride College mpiji nerunji baterere sumu bya screen bakuru munonga no sponsoring program age ya Sisiimuka call them abikwatena no buhereza bwona no ku abasa twara yo mweji wawe babuza sumwezo biza kushobora twagaruka kandi akamuro gagarakace mpiji college school inamba zabo zezo shomero rurungi rukwendera kimwa beji icyo rakore kandi kirasumwezo baterere rero babase kushobora kukiraho umukuru Isaac twaturiyanshonga ejo yenyini etwaturiyo tugambaho abo kwemerera kwe no kwemerera nangwa no kumwe kuyuma polisi okwe umuntu naenda bondi umuntu naenda kahi then akweta ko meeting ngo umuntu oguno manya byono bitayo umuntu akirwa yatoroka ntabwo ushanga bize kwa kuba mu koti kucyo so mwana kwemerera nyo kwandera kare kandi abantu batangiye kwanga I think as you preach about this gospel abantu bakora kwemerera inawe mbajya mutwayita deal atoreba ejidiru nekira kuyamba barkwemerera kongate kuyamba barkwemererwa yebuza abwaki yayamba barkwemerera batarbo kwemererwa ne yamba barkwemerera how hata barkwemerera inje cyane ni kushobora hinebuzo biyayebuza ategesha haniwe njya hinebuzo bibere binani kugambira kuna kuba ninye nzini
esente ninzuma hati ninjani hino inawe nachebuzaho ino baretire form hati nayebuza kuna kuba ninye nanyine sente zina ninzuma mbwen hati inache nachebuza hati kora utakubasa kuzuma wozine wamwemererota kana atogwana nangwa yemererwe we nagera iwe nyesiga esente zikunde mani nza kushashura kunganchi cyane ningeza kushobora abarukureba GTV nibagera nabeni kushobora nti ruhanga kagera reason zabwaki yahangire mishozi akashuma mu bushumo ensiyona terfrat haza no muraifu nukweta frat so no ino okubuza side B ogo muntu kuzakumurema what next then ndijo nyina tubuze mushobora nicyurunja hamwe families mwa muchikwatana saji kugira ngo bagambire haza nayemerera mujurizi esente zitanaziti imwe kugira ngo harigere cyabaho kitari kuteganza kongo kwemerera tingwa na mugere ngo tuchwenda kwemerera kureka iyo kora yebuze buzobero watera tiki ebe nani kushobora iyo umumwemerere kunaba ninyenzine esente narinza kuzuma right echo nakireba kandi cyakabiri either ko arazinyage nashashura tuziranye muri ife yindu ningashi nazandema hakagere kibankora ninchirizwa kwaraho mbiri ebe bintu birikora byebuze washanga bir right yemerera kandi abayemerire ngaramba tero murangeri izo banks zona zantabo yemerire obuze status yabo umuntu atinashashura nashashura orashanga atakushashura hato beni wabarunuza office izuba urugaha umutayire mugambe utazanjiro mu banki internet kurijiro kubanyegisa TV West nashanga utarukushashura mbwenu nyenda tureba buryo okutwashashura abo kanyura kujanta banking sector yonera capacity y'umuntu konke nkomwema nungashogo kora character y'umuntu kandi character tugweta kuza kujiyare umuntu yari munywani wawe character nujibona bahuruza konko byesente hariho natural abantu kujya konko gutumwihuzi wayo kamuzo mutwaro takwibura ngo barayine sente mwene character umwihuzi iwe character yeno jumanyotyo hatu wamwemera aje cyabaho toryefuza mwene kumibirabir nena weno orazo kwemerera ingaruka nkigarukamo buze bibe nani kubuza kunakuba ninye nanzine naninza kuzukuguza ahabwa ko kwemerera nkimanyisa esente ninye nabandi okuzukwa mbweno buntazine zo wananka ningo zo mu banka oye esente ezo kuziranyagwe ninza kuzishashura abakazi kare bakaba babesigwa kunkana ibintu bikatabukati they have several dates kandi bonne banyagira na kimwe yense hindukire munonga no makare ariho ibintu twabitwara tutyo abanyadini nkayija inaka kwate n'ubunyadini obane reverend ko mutogo mbweno bashashura so now atumuntu ayisigwa hati nishishana nikushobora tokabure cyo kwesiga umuntu aho kwaniyo next time uza ko ndaba kwemerere koko temerire iwo lyayemererwa aho kuba nibo to kwemarira konka okwesiga kunembe ni kushobora cyamani nimbaso butaro mutuma gwo muntu konka nanya hamwe nimbasa kugira ngo koje mbwe sente zininye nabanzini ekejo niyo point niyo mpango niyo mujurizi naninzuma kandi azimana ni puramazwe echo nico cyamani iyo perspective yani bakurebera muriya tiyo kumurebera iyo muntu urukora nko mwesugwa abandi mbamara nko muyayi so omukuru Isaac gira kagambo kuwasigira abahebi bitubona turukugezaho kwendera program okay no kugera ngo decision making yone yiturakora mu mwaka tugikore tugirebemo mbwenu tugera ngo think before you act nyonko nufuteka ntakemerire ntakehozere sente ntakagire mu business ntakagire nkayihona iwe cyamani kiteka kandi kora kiteka washanga umutima gwo gwakiciriza okikore
kugira ngo unyense ko rwakikoze cyakwehindukana utaryifuza nibwo bahabuze ubukwendereza follow your conscience icyo yanamanye kuratura umutima gwawe utira ujyo taza kada wenda kuzumana ngano yazatuza umuhezume okay kwasa follow your conscience wabare mnongo umwana Isaac ubwiza kwigesa abikwate na financial literacy uko abantu tusheme kumanye sente no tusheme kutwaza esente ni kimwe binte bukwenda discipline kandi twetaga kumanya discipline if we are to live well with money so kwa kuvuta choma nkogora bwirwe nabajangwe bari kurebeka tuterefu nimba sima mwe bari kureba TV West katugarukiraho tugaruke na bisesino program ya Sisiimuka niza kwasha 3 mugumeho